आकाशवाणी इम्फाल R.K. गोरानी न पाउ पाजरी अहानबदा मरोइबा पाउ राज्यपाल अजय कुमार भला का ngarang उनदुर अरांबाई टेंगोल न वारोल मापन याव मेमोरियम अम पिसिनख्रे आइन काइन पाइब खुलाइसिंग थिंगलंग न राज्यपाल निमितयन की मतम थाखिबदु हयेंग लोइरगनी खुलाइसिंग पिखनरकली अमसुंग गुवाहाटी द पांगथोलबा एडवांटेज आसाम 2.0 इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट ngasi लोइसिलगनी मणिपुर शांति हंजलंगना होनबद अरांबाई टेंगोल मतंग पांगमिनबा राज्यपाल अजय कुमार भलाना अपील तौरी राज्यपाल का अरांबाई टेंगोल मिहुत कांगबु ngarang इम्फाल के राजभवन उनदुना मणिपुर की हौजिक ओइरिबे फिबम मसिंग मतंग वारी सानकी अरांबाई टेंगोल राज्यपाल दा वारोल मापल याव मेमोरियम अम पिसिनकी मेमोरियम अदुदा मणिपुर थोलिब इरांग असि लोइसिनबा होनबदा मियांगे पामगी मतुंगिना ngamkhoi samal khabi thabo loisinba ing 1958 da bezier oiraga NRC sana hanba Manipur da ain kaina sangpa miwe sing maram dhalan khiba kulai paibe singa taunari ba suspension operation gi sangna kalon ngak ta ba sing dagi su lok thok pa amadi su gi sangna kalon thugai de militant sing mathak ta akan bathabak lakhot pa ain kaina sanglak pa mitop sing dagi sidul type status lok thok pa amadi arambai tengol yawn kul ngak pa singbu ain gi oi bathabak lakhot pidana ba amadi apha apan tawdaba हाइबने सिंह यावरी राज्यपाल का उनरबा मतुंग पांबिसिंग उनबदा अरांबाई टेंगोल म्यूट सिंह हाई मणिपुर दा अथु मतमदा तंगदु लेताबा पुरंगनबा कन होनरी मसिदा अरांबाई टेंगोल माइकै दगेसु अंगम मतंग पांगनबा राज्यपाल खंगहलखी राज्यपाल अजय कुमार भलाना निमितरेन गी मनुंगदा आइन यादव खुलासिंग पिखलंगनबा खंगनखिबादु हयेंग लोइरे राज्य की जिला सिंगी पुलिस स्टेशन सिंह दंगरंग तोंगान तोंगान बखुसु खुलाई क्या थिनगलखरे हाइरी चुराचंबा पुलिस स्टेशन दा 7.62 SLR तरुक 303 राइफल अहुम इंसास 5.56 LMG अमा पाकिस्तान साबा रजिस्ट्रेशन नंबर याउदबा M79 40 mm लेथोट UBGL गनमा हेवी कंट्रीमेट मोटार अमा कंट्रीमेट मोटार अनि अमदी कंट्रीमेट रॉकेट मदि थिनगलखी इम्फाल जिला की ओइना पोरमपाट पुलिस स्टेशन दा SMG कार्बाइन अमा टियर गैस गन अमा पिस्तौल अहुम स्टन ग्रेनेड अनि 36 AC हैंड ग्रेनेड मरी स्मोक सेल अमा अमरी टियर गैस सेल तरु पिखलखी जिला सिगी सगोलमांग पुलिस स्टेशन दा कार्बाइन अनि SLR अमा 303 राइफल अनि लोकल मेट कार्बाइन मैगजीन अनि इंसास राइफल मैगजीन मरी इंसास LMG मैगजीन अनि AC हैंड ग्रेनेड अहुम WP स्मोक ग्रेनेड अमा यानो नोमिक मरु कया पिखलखी यांगंग पोपे पुलिस स्टेशन दा 9 mm कार्बाइन 1A सब मैगजीन अमा राइट गन अमा स्टन हैंड ग्रेनेड अहुम टियर स्मोक सेल याउन अतै खुसुकला क्या पिखलखी बिष्णुपुर जिला की नंबोल पुलिस स्टेशन दा कंट्रीमेट अमा याउन SBBL मंगा राइफल कंट्रीमेट अमा DBBL अमा 303 राइफल अमा टियर स्मोक गन अमा 36 हैंड ग्रेनेड अमा स्मोक ग्रेनेड अमा अमदी नुमी मरु याउन अतै पोलम सिंह थिनगलखी थौबाल जिला की SP दा थिनगलखी खुलाई सिंह मनुंगदा SLR अमा स्नाइपर राइफल अहुम .32 पिस्तौल अमा .38 रिवॉल्वर अमा 81 mm मोटार अमा मोटार सेल अनि टियर स्मोक सेल अनि 36 AC हैंड ग्रेनेड अमा अमदी नुमी मरु याउन अतै पोलम कया यावरी कांगपोक्पी जिला के न्यू कैथन मांबी पुलिस स्टेशन दा AK47 राइफल अमा 303 राइफल अमा रिवॉल्वर अमा .22 पिस्तौल अमा सिंगल बैरल राइफल अमा इम्प्रोवाइज मोटार अहुम मोटार बोम मापन याउन पिखलखी जिरीबाम जिला की SP दा पिखलखी खुलाई सिंह मनुंगदा डबल बैरल गन अहुम सिंगल बैरल गन अनि 9 mm कार्बाइन अमा एंटी राइट गैस गन अमा 36 AC हैंड ग्रेनेड अमा याउन अतै खुलाई क्या यावरी इम्फाल वेस्ट पुलिस अमदे असम राइफल से पिखलखी खुलाई सिंह मनुंगदा CMC 12 303 राइफल अनि SLR राइफल अनि सिंगल बैरल मरी IED अमा याउना अतै पोलम क्या यावरी सिक्योरिटी फोर्स ना KCP PWC कादर अनि ngarang खुलाई कोनेना फारे पुलिस की पाउन हाई बिष्णुपुर जिला की निंगथाखोंग वार्ड नंबर 4 दगी फागलखिबा मियोसिंग अदुदगी SDDL अमा एयर गन अमा मैगजीन यावबा .32 mm पिस्तौल अमा 12 बोर कार्टिस मरी अमदि नोंगमि मरु यावना खुसु खुलाइसिंग फागतखी फारबे मि अमदि पोलम सिंग अदु मखाताब आंगी थबक लखटनबगिदमा बिष्णुपुर पुलिस ता सिनखरे हाइरी अमरोमदा तेनोपल जिला के S मोंजांग विलेज अकोइबेदगी सिक्योरिटी फोर्स ना खुसु खुलाई क्या फगत पंगमले
ꯐꯥꯔꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯤꯂꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ 5.5 ꯂꯨꯝꯕ ꯗꯤꯇꯣꯅꯦꯇꯔ ꯌꯥꯎꯕ IED 51mm improvised mortar manbi pompi ama phut 10 sangba pompi ama yauri pawasina makata na hai Thobal jilagi Khongjom police station na konba thinge lekai da ain kaina saramba bunker aningarang security force na thugai khre tungda thiba humbi thabak chathabada number plate amade se sang yaudaba gypsy ama amade ate polam sing phagat khi Kangpupi jilagi cycle police station na konban na fai gi singsang na tharamba popi pambi sing security force na yantha tona mangan kre Manipur police ki pauna hai security force amadi forest division yauna SDM Kangpupi galoina na fai gi singsang lam ekar kontra manga tharamba popi pambi singarang yantha tona mangan kibani popi pambi singasi lupa koti ahum lakma prarongi mamal oigani hairi tabiriba pawasi Akash Bani Imphal dagini Guwahati da pangthok liba Advantage Assam 2.0 Advancement and Infrastructure Summit nga siloi silagani tharomasi Pradhan Mantri Narendra Modi na hawdo khibani tharomatu da Pradhan Mantri Narendra Modi na hai awang nupo raja singi lambi thong phagat han ba yauna ate sakhut ki tharang gi lamda lebak askate mafam singa thong manana sanana ba sarkar asna tharang kya lokhatli Malim gi hauzik oiriba tangdu laita da ba phim asigi marakta Bharatna khumang yangna sakotlam da jangsil lakpa sida malim gi miyam na Bharata miyeng thamnarakli tharmadu Assam ga Rajyapal Lakshman Prasad Acharya Mukhyamantri Himanta Biswa Sharma Kendra gi Mantri Singh Dr. S. Jaishankar Sarbanand Sonowal Jyotiraditya Sindhya Tripura gi Mukhyamantri Dr. Manik Saha amadi Kendra gi Rajya Mantri Pavitra Margarita su sarugya-khi ngasi phongwa pause sing maroi pausing dam hauzik Waikhom Chitradhani leire Chitradhani Thagachari Gorani Sangai Express Manipuri edition da Delhi gi Manipuri bat Manipur ki wat review tel haiba headline asigi makhada lana uhanba yaba sing chumthokna ba hona kre haina ahan ba headline tawri korongan ba na luchingba arambai tengol gi team na governor ga unakre peace lak lagani haiba gi thajaba pirakle khulai pikhat pa loirba matung NH animak hana gi fibam da lakna ba hona gani hairakle haiba AT gi khwairakpam Robin gi wafam pongno fam da banner headline tawri sana leibakta metric exam gi question leak oire chenaba sing thidoktuna action lokhat kadabani haiba desam gi wafam ahan bulamai da fongli Ichel Express da HSLC examination social media ngakpigani social science ki question paper leak oikre thigatna ba khangan kre haiba bosem gi secretary gi wafam ahan balamai da fongli naharol gi thodang da Prime Minister Modi bu Manipur miyam na ngai duna lakhi amasung ngasi su makhata na ngai ri haiba INC gi General Secretary in charge Communication Jairam Ramesh gi wafam ahan balamai da fongli huyelan pauda February 18 dagi chalairakli ba President rule maram chade haiduna High Court of Manipur da challenge tarokle haina ahan ba headline tawri ngasi High Court of Manipur da writ petition asi lokhatuna khananaba cost list da hapkre haina sub headline amasu piri People's Chronicle da Army gi Director General Military Operation na Manipur gi security gi fibam gi matang da hanna yengsin kre haina ahan ba lamai da fongli Morning Bell da Governor Ajay Kumar Valana sanaroi singi numit palan thorom hodokhi haina anchor kalam da fongli Manipur Mail da Players Day pangthokre haina ahan ba headline tawri Sangai Express English edition da Dubai da Manipuri singi guest house leiragani haina ahan ba lamai da fongli Ganfu Mail da IPS Emmanuel K Muiwabu additional DGP oina hapkre ba policy ani suba headline tawri Tamenglong Times da Pradhan Mantri Narendra Modi na Guwahati da laklamlaga Manipur da yoroklam da babu Congress na kanayaning da fongdokre haiba sina ahan ba headline tawri Gorani Thagachari Chitradhani Hauzik aroibada maroyo pau amuk hana Rajyapal Ajay Kumar Balaga unaduna arambai tengol na warol mapan yawba memorandum amangang pisin kre Ain kaina paiba khulaising thingalang na Rajyapal nimitayin gi matam thakibadu hayeng loiragani khulaising pikhanarakli amasung Guwahati da pangthok leba Advantage Assam 2.0 Investment and Infrastructure Summit ngasi loisilagani pau loijare